Kakertong jong kaseng NPP na kasulong parliamentary seat. Kakong amperin lingdo kalaong bakan mikmat na kabenta kijing mentoy jong baro kijat penriu bat kan don kajing adai kabacan bat kiriu patba. Ya kane kalakren ha kajing alang yalap election kabalalong hamau lasnai kabahap hapo kamau hati constituency. Henen kesngi. Kakong amperin kalaong balada kijit yaka kan sayasat hakayeng dor ba thau an kari halor kajing sha ban ben jong kijat penri ritpat hakaleng ki benta jong kari kane kajing alam kane kakertong la kakuraru bakan saya keren halor kajing kentop ya kakten khasi hakakernit ka bapra jong kari ti sanchar khadar kari hakane kajing alang lasanran ya kakong amperin da arngut ki MLA berim kata uba samlin malnyang bat uba ngal lang dhar hakaba kilakin tu ki patpa ban ai ka jing kirshan bapura yaka ai la kem yang sustain benta kum ba piai ngisa ben ngisa kena ka parti jongi hagi bo bon kiliang daging sisa kamtam nagalia ka parti pra mo omba ka parti pra Kepala keren bang jaga parti NPP, kepala keren bang jaga sokar kejongi, Henry ngano pandang YP, live postnya menswa, tersurok ilti kejongi, kisah horam, mentak sam kelawan ke NPP hari di sisar, mana wasna yang kita surok, mana balik yang kita ilti juga. Menteri